va ku bantu birirwa bavuga ngo ariko ngo buriya ngo bizagenda gute ngo Yesu bizagenda. Yesu ampamagara ibyo yambwiye bari bahari? Ntabwo bari bahari. Ibyo azakora muri ministeri ntabyo bumvise. Ubu tubitsa amakuru, reka tubivuge. Kutagira Yesu ni imburabuturo, kutagira Yesu ni igisuzuguriro kirenze igisuzuguriro. N'umuntu nashaka arare muri etaje ariko niba adafite Yesu harimo igisuzuguriro kidatinya amashuri umuntu yize, kidatinya ko umuntu ari docteur akabuza abantu itabi akabyiga bikanga yarangiza akayinywa. Ariko uvuga bikeya, icyambere ibintu bike uvuga bizatuma Satani atakwiba. Ibintu batagomba kuvuga kimwe mu bintu bimwe by'intambara dufite ni amakuru twitangiye. Niyo mpamvu njya numva abantu bavuga ngo ariko ngo burya se muzi gusenga se ni iki? Ntabwo ari kubikora gusa, oya, gushobora kumenya kubikora ariko ntibibe byo. Gusenga ni outcome, ni ibintu ukorera mu ibanga abantu bakabona resulta hanze. Ntabwo wambwira ko ntasenga, resulta mfite inyemeza ko nsenga. Yesu we, Imana iri kuba ku mukozi wayo biraceceka, abantu bakakwibagirwa, ikakubaka maze ntihagire urusaku. Twararangije. Ubu twitabye Nyagasani. Njya numva abantu bavuga ngo bitabye Imana. Natwe twarayitabye. Twaraje we, bino bintu twabijemo tuzi ngo ni imikino, twaraje. Niyo mpamvu Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Narisabye Lilian ko ibintu mvuga bishobora kuza kuba byinshi, wenda tudasemura ko turi no muri 12 days za crossover na Fire Week. Kuva naba hano rwose nongeye gufashwa n'umuyobozi wa gahunda. Ndeke tumushimire. Imana imuhe umugisha. Gasaba umudamu we amumpoberere cyane. Ubwo nagira ngo nawe unsurize umuntu uri buryo n'ibumoso, mu bwite Apotre aragusuhuza. Nanjye ndahobeye abari online. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Twongeye kunezerwa kubana namwe n'ubuntu bugeretse ku bundi. Tunejejwe no kubabona, tunejejwe no kongera kuba hano mu iteraniro ry'abera. Yesu abahe umugisha. Ntabwo umuntu ashobora kuzinduka mwicarire, ntabwo umuntu yazinduka ngo bimuzindure aze mu nzu y'Imana gutya adashaka Imana. Rero Imana mwaje gushaka muyibone kandi ibagirire neza. Numvise nshaka gushima Imana, naraye mbibwiye abantu, hari abantu nabibwiyeho gatoya ariko ndashaka kubibabwira noneho muhari. Navuze ngo nabibwiye abantu mushaka kubifata ukundi, ariko jewe nyoboye abantu bankunda kandi nayo ndabakunda. Yesu ashimwe cyane. Nukuri hari igihe ujya kubona ukabona umushumba atazi neza, nukuri nabambabeshe, nta muntu usengera hano utankunda. So ngira uwo muntu ngo warakoze gukunda Apostle. Ibimbabwira nibyo ndabivuga a minute. Abapasteri baha barankunda, nanjye ndabakunda, ariko so biraryoha gukorera Imana nta Irani na Iraq. Gukorera Imana nta abantu barebana ibijisho, sinzi ngo byari byagenze gute, ngo sinzi umuzimu wari waje, ariko Mana ndagushimiye. Ntabwo nzi ko iryo shimwe muryumva, ariko genda bishimira Imana. Gukorera Imana mu mahoro ni ibintu byiza cyane. Gukorera Imana nta kintu wikanga. Amen. Nimujya mwumva rero buriya nagiye mu mwuka nkacyaha nk'umushumba, mutazajya mugira ngo hari umuntu ndi gucyaha runaka on a personal level, mba ndi kubacyahira rimwe. Yesu ashimwe. Amen. Iryo shimwe nsa ntirikomeye cyane. Kandi mwebwe mushaka kugira ngo ni iki gihe. Nagize amahirwe ba pastor Bizoza barahari,
dore uyu niwe mugabo wa mbere winjiye muri women baranyimika kuba pasiteri, niwe mugabo wenyine wari uhari mu bagore. Yesu ashimwe cyane. So dore nguriya Pastor Bizoza, Imana imuhe umugisha kubana natwe, yewe n'umuntu uzahura utakibaha, nta muntu twagize icyo dupfa. Barankunda n'ukuri, turahura atari ko abaze muzi ukuntu bameze, ati bakura umuntu mu nzu y'Imana, atari ko ndagarutse. Donc nuko nguko bimeze. Ndashimira Imana ko n'ukuri n'umugisha kubana n'abantu amahoro ni byiza. Ndashimira Kristo. Umwanzi mfite rero ni Satani. Haleluya. Ariko ndashimira Imana ko buri munsi mujya mumfasha kumunesha, tukamurwanya, ko Bibiliya avuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Ndashimira Imana kubw'abinginzi basengera hano, nimujya mubona umurimo ari mwiza, bimeze neza, nta kugongana, hari amasengesho aba birimo. Turashaka gushimira Imana kubw'abinginzi. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Numvaga nshaka gushima Imana kubw'ababyeyi bateraniye hamwe natwe umunsi ku munsi bagerageza. Dufite abafite imyaka 80, 79, iyo myaka yose ariko bagakomeza. Aba babyeyi tubakomera amashi baba bari mu nzu y'Imana. Imana ibaha umugisha. Abo kubahwa tujye twubaha abantu baturuta imyaka. Muri Robo Family Church uciye imbere y'umuntu ukuruta, aba babyeyi bakuze tujye tubasindagiza, tubatware neza. Amen. Yego niko bimeze. Turashimira Imana. Haleluya. Mumeze neza se? Turi mu mavuta ya saa 11. Onction de la 11e heure. Vuga ngo onction de la 11e heure. Dusangira ijambo ry'Imana ku isaha ya 11. Nimwumva amajwi yamanutse ni kubera presence y'Imana ari gikuruta ukabura ibyo uvuga. Matayo 20 turayikomeje. Turagendera muri Matayo 20 kuri 6 ku isaha ya 11. Arasohoka abasanga bahagaze bari idle badafite icyo bari gukora, arababaza ngo niki mukora hano. Arangije arabararika batwara mu murima, nabo bahabwa amahirwe ku isaha ya 11. Nawe uhawe amahirwe. Amen. Ku isaha ya mu gitondo kare yahaye akazi bamwe, ku isaha ya 3 ahakaza abandi, ku isaha ya 6 nanone ararika abandi, ku isaha ya 9 ararika abandi. Abadukurikiye online ndumva narasobanuye kuri ariya masaha kandi tuzakomeza. Ariko ku isaha ya 11 bakoze isaha imwe gusa. Ibaze babandi biriwemo, they labored. Ariko abangaba bakoze isaha imwe babonye favor. So ushobora kuba kuvunika, ariko Imana ikakuvana mu mvune ikagushira muri favor, from labor to favor. Amen. Ikaba yakukorera ikintu muri mu murimo umwe, ariko abandi bagakora amasaha 11 mugahembwa kimwe, ariko ku isaha imwe gusa Imana ikaba yagutabara. Yesu ashimwe. Amen. Ubuntu ni ikintu kenshi isi ineglige, kuko bumva ko ari ikintu umuntu ataruhiye cyane. Ariko burya nubwo tuvunika tukabira ibyuya, ariko burya muzasubire muri Edeni mureba amateka yo muri Edeni. Imana mu mugambi wayo, haleluya, nuko yabanje kurema Edeni, ishiraho Edeni mbere yo kwirema umuntu. Kubera iki? Nuko mu mugambi wayo ntabwo yashakaga ko dusufra, ntabwo yashaka ko tubabara. Ariko kubera icyaha cyangwa se kubera deception yabereye muri Edeni, habayeho kubabara, habayeho kubira ibyuya, habayeho umubabaro mwinshi cyane. Ariko Imana ishimwe ko Bibiliya ivuga ngo hamwe nuko kubabara Imana izajya ibacira kanzu, izajya ibagira neza. So rero tuvuga ngo ku isaha 11 na kanzu Imana igiye kuducira, ikadutabara bugorobye. Abagiye gutabarwa bugorobye bavuge ngo amen. Amen. Ku murongo w'8 haravuga ngo bugorobye nyir'uruzabibu abwira igisonga cye ati hamagara abahinzi ubaha ibihembo byabo, utangirire ku banyuma ugeze ku bambere. Hari abantu bagusize ariko mu gihe bagiye kwibaza se byagenze gute. Utangire ku banyuma
ugeze ku ba mbere. Imana ishobora gufata ibintu ikabihindura bigahera inyuma bigasubira ahandi. Amen. So Imana ni nziza ijya ibikora. Haleluya. Ariko uyu munsi ndashaka kuvuga noneho kuri faze enye z'abagabo babiri. Aba bagabo babiri wakurikiye undi yatabawe bugorobye yitwa Elisa, uwo yakurikiye yitwa Eliya, aramukurikira. Vuga ngo aramukurikira. Turabona mu bami ba kabiri, abami ba kabiri kabiri, uhereye ku murongo wenda wa mbere kadusome. Imana ni nziza. Iyo ugiye mu bami ba mbere ku bantu badaza amateka yabo, abami ba mbere 19 ku murongo wa 19, umugabo witwa Elisa yahuye n'umugabo witwa Eliya. Abami ba mbere 19, ndiko ndaza kujya muri 2 Rois 2, ariko kugira ngo mfashe n'abandi wahera abami ba mbere 19, aha niho bahuriye. Haravuga ngo nuko avayo aragenda asanga Eliya mwene Shafati, ndiho ndigisha isaha ya 11, ahingisha inka zizirikanijwe ebyiri mu mirongo 12 ahagaze ku murongo uheruka. Uyu mugabo witwa Elisa yahuye na Eliya ageze ku karongo ka nyuma. Hari abantu Yesu yasanze ku karongo ka nyuma. Bishoboke ko amafaranga wari uyafite, ariko mu buryo bw'amagara wari ku karongo ka nyuma. Mu buryo bwa morale wari ku karongo ka nyuma. Mu kintu cy'ikivi utazi impamvu wari ku karongo ka nyuma. Ariko barahura, arangije amunagaho umwitero we. Eliya akebereza aho, aramusanga, amunagira umwitero we, arawumunagira. Uyu mwitero sinzi impamvu yarawumunagiye, ariko kugira ngo Elisa usigarane yarawukoreye. Sinzi raba byumvikana. Ibaze bahuye day 1, arawumunagira, awumukozaho, aramusogongeza. Iri teraniro rimwe abantu Yesu yasogongeje. Mwavugiye ngo amin. Nukuri Yesu nubwo yaba ataragusubiza bya bindi byose, ariko hari akantu yagukoreye. Vuga ngo amunagaho umwitero we. Ofet kugira ngo uyu mugabo witwa Elisa azakurikire Eliya neza, hari ukuntu Imana Yesu ajya dusogongeza. Ndumva mugikizwa murabyibuka. Hari ibintu yadukoreye, turihuta dutanga témoignage. Murabizi cyangwa se mwarabyibagiwe? Ntabwo mubizi dutanga ubuhamya buri munsi kubera ukuntu yatumenyereje neza utuntu, Bibiliya ivuga ko yagiye aturesha. Haleluya. Ariko ntabwo yatugumiza mu bwana. Amaze kutuhamagara, amaze kuturesha, turamukurikira. Amen. Bibiliya ivuga muri Matayo 4:19 ngo munkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Icyamuka avuga ngo amin. Munkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Follow me, I will make you. Ntabwo uyu mwami twakurikiye yakora ikosa ryo kumukurikira ngo ntakugire. Sinzi ko abantu bambabara. Allo? Follow me, I will make you. Twakurikiye umugabo, reka mbivuge neza mbivanga mu ndimi. Twakurikiye umugabo ukugira. Ntabwo ari umugabo gusa ukurikira bikazarangira aho ngaho. No, you follow him and he will make you. Ntabwo azakugira ikintu gisanzwe, azakugira fishers of men. Haleluya. Ndashaka kumva amina vrema. Nzakugira umurobyi w'abantu. Nzakuvana mu mafi Petero wajya guroba, ariko ngiye kukugira umurobyi w'abantu. Yesu ahura n'abigishwa be ngo yabasanze bapfundapfundika inshundura z'abase. Muzabisome neza. Bene Zebedayo ngo bari kumwe na se Zebedayo bapfundapfundikanya inshundura. Elisa akurikira Eliya, Bibiliya ivuga ngo yarageze ku karongo ka nyuma. Ndashaka ndebera umuntu mwicaranye muguti ku karongo ka nyuma. Haleluya. Ndababona abantu beza b'imfura, ariko burya Yesu yadusanze ku karongo ka nyuma. Umva, hamwe na PhD ariko akarongo ka nyuma. Hamwe n'ukuri n'amani ariko ikibembe kirimo ku karongo ka nyuma. Yesu yadusanze ku karongo ka nyuma. Uyu mugabo yari afite business ngo y'inka zihinga. Arangije amukoreshejeho umwiteroho Eliya. Aravuga ati mbabarira njye gusezera iwacu. Aramureka arasezera. Ntabwo Yesu ashobora kwemera ko umukurikira utarasezera. Kimwe na Elisa yarasezeye.
ajya kubaga ibimasa. Mbariza umuntu mwicaranye ngo ese waba warabazi ibimasa mbere yo gukurikira Yesu? Hari ubwo wasubiye iwanyu ubaga ibimasa? Abantu kubaga ibimasa murabyumva, ni ugusubira iwanyu ugatanga témoignage, ukababwira uti twabanaga ariko umugabo nkurikiye ankuye muri ibi, haleluya, ankuye muri ibi, ankuye muri ibi, ankuye muri ibi. Vuga ngo kubaga ibimasa. Murabona abantu batabazi ibimasa biroroha ko basubirayo, ariko iyo wabazi ibimasa niyo haje intege nke tujya tuzigira buriya. Ariko wibuka abantu wabwiye ukavuga sinzabivamo. Ariko hari abantu bambabara bakavuga ngo amen. Yesu we uza abantu nabibwiye none genda naho najye. Narabihamije kuri YouTube, dore bari kunkurikira, najya he? Nabazi ibimasa bihagije, narabibaze ku buryo ku gasozi barabizi ko nimefata Yesu. Haleluya, haleluya. Twararangije ubu twitabye Nyagasani. Haleluya. Ubu ntubona twaramwitabye. Hari abagabo bari hano bamwitabye, njya numva abantu bavuga ngo bitabye Imana. Natwe twarayitabye, turi inaha mwise ariko twagize gute? Haleluya. Ndashaka kumva amen ya vrai. Aba mu Nyakabiga twaraje. Haleluya. Ntabwo mwabyumva mwebwe. Twaraje bino bintu twabijemo tuzibona imikino, twaraje. Niyo mpamvu hari bayikoresha terme ivuga ngo gutwika amato. Niba warambutse twika ubwato kugira ngo udasubira inyuma. Ndebera mugenzi uti se waba waratwise ubwato kwera? Hanyuma arasezera, babaga ibimasa, arangije aramukurikira. Ngiye kuvuga ahantu hane abami ba kabiri uhereye ku murongo wa mbere muragenda muhabona. Atangiye kumukurikira, Elisa akurikiye Eliya nkuko natwe dukurikiye Yesu. Aho hantu hane turaza kugera ku isaha ya 11, tugere ku isaha nimugoroba, ubundi turangiza iteraniro. Ahantu bahuriye hambere atangiye kumukurikira hitwa Gilugari. Uti Gilugari. Ya reka nsabe Pastor Bernard adusomere iyo nkuru gato. Imana imuhe umugisha. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyanye muri serwakira, ego Eliya ahagurukana na Elisa. Amujyanye hehe? Muri serwakira. Ako kantu ka bloke ndaza kukagarukaho. Kuri 11 Pastor, umuntu akanura muri serwakira. Aha rero ndashaka tuze kuhagera, turagira kuri serwakira nyuma. Nuko Pastor, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugari. Aha bari bazindutse, sinzi niba iyi saha ari ya kangahe, ubanza ari ya 3. Ngaho Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka numye Beteli. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bagira gute? Baramanukana. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa. Baramubwira bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Abana b'abahanuzi barahari. Arabasubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka numye Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bajya i Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa baramubaza. Bageze he? Bageze yo. Aho ni aha 3 ko turarangiriza kuri Yorodani. Bageze i Yeriko bahasanga iki? Abana b'abahanuzi. Abo nabo niho bari bahari. Basanga Elisa baramubaza bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka numye kuri Yorodani. Maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Abo mu basurinye.
maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50, baragenda bahagarara kure yaho babitegeye. Ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we arawuzinga awukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira ngo bageze hakurya. Tugiye kwambuka cyangwa ntabwo muri ready kwambuka? Ni bande bari muri 12 days of crossover? Geze ku murongo w'9 rero. Bageze hakurya. Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Ko abantu babyumvisira. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Uyu munsi ntabwo mfitanye rendezvous n'abantu baje gusaba kawunga. Oya, saba ibintu bifatitse. Ako mbabarira. Amen. Oya, twaje imbere yayo, saba ibintu bigize gute? Bifatitse. Oya, mbabarira ugire vision muri literaniro. Ugire vision utaza kumvangira. Umva, saba ikintu kizazana ibyo ngibyo ushaka. Haleluya. Ndabakiriye bon appétit. Haleluya. Ya, naro uru rugendo rwahereye ahantu hitwa Igirugari. Igirugari buri mu Kristo wese anyura Igirugari. Iyo Igirugari niyo stage ya nyuma. Iyo urebye muri Yosuwa 5 ukareba ku murongo w'9, niyo stage ya nyuma abisirayeli. Muzi ko muri Yosuwa 5 Imana yabwiye Yosuwa ku murongo wa 2 iramubwira ngo yewe Yosuwa we, ngo keba abisirayeli ubwa 2. Bakeba ubwa 2. Birashoboka ko wabonye Imana ariko ugiye kuyibona kandi. Haleluya. Nimujya mubona tugaruka Imana ikavuga ngo mwana wanjye ongera ungarukire, ongera wihane, suko utakijijwe, suko udafite Imana. Ariko Imana yazi ko mu rugendo hari ibintu bitubabaza, hari ibintu bitwanduza, hari ibintu bitumenyera. Niyo mpamvu tugiye kwambuka twakebwe. Vuga ngo amen. Ariko ndacyari Igirugari mwoka byaramo. Pastor ndacyari hehe Igirugari? Aho niho nkiri muri Yosuwa 5. Imana iramubwira ati bakebe. Gubake basasa ntabwo bakebaga, harimo abavutse mu rugendo, harimo nabandi bakuze, harimo nabandi bapfuye, harimo uruvangi. Ariko bigeze mu gukeba, harimo abantu bakuze ariko batarabona circoncision. Rekositerebo. Umva, iyo bigeze kuri circoncision ababyeyi bantu barabizi. Hari ababyeyi bagize umugisha wo gutwara abana b'abahungu babo kuri circoncision bakiri batoya. Ariko abandi babatwaye bakuze. Buryo yukuze circoncision ibukuze urababara. Irababaza si kimwe nk'umwana. Rero nta kundi mu bakebe ngo kandi mwicyariza amabuye. Uyicyarize wenyine Yosuwa. Utakoresha abadiyakoni. Oya, kuko bashobora kwibesha. Yosuwa dufite ni Kristo Yesu. Haleluya. Umva, hari igihe ushobora kurakarira pasiteri ariko Yesu azakwikebera wenyine. Ibi ntabwo ari afere ya Apotre Mignone, ntabwo ari afere y'abadiyakoni. Na ahantu Yesu araza agakeba Apotre, agakeba Bishop, agakeba umukristo, agakeba umudiyakoni, agakeba umukuru w'itorero. Ariko bavuze ngo haleluya, akabigenza neza. Hanyuma Imana irangije aravuga ngo noneho numara kubakeba basigare bajye mu ihema. Uti mu ihema ngo babanze bakire ku murongo w'8. Ngo bamaze gukira sasa ngo barakomeza. Haleluya. Ngo bagira ahantu hitwa Igirugari. Ngo kuko Uwiteka Imana yabakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguye. Nta muntu uteraniye hano wavutse ubwa 2 Imana itakuyeho igisuzuguriro. Kuba barakijijwe gusa ni igisuzuguro cyakuvuyeho. Abantu turagenda na mwoka byarabo. Ndazi ko ari umuntu kuvuga ngo Jesse ndabona inzu ndacyafite igisuzuguriro. Igisuzuguriro ni ukutagira Kristo Yesu. Mumbare muvuge amina. Kutagira Yesu ni imburabuturo. Kutagira Yesu ni igisuzuguriro kirenze igisuzuguriro. N'umuntu nashakarare muri etage ariko niba adafite Yesu harimo igisuzuguriro. Kirimo kigisuzuguriro kidatinya amashuri umuntu yize, kidatinya ko umuntu ari docteur akabuza abantu itabi akabyiga bikanga yarangiza akayinywa. Ariko iyo bageze Igirugari Yesu arakwata mwana wanjye na bya byaha ndabikubabariye.
vuga ngo amen, haleluya. Ndumva ashaka kuvuga ngo Gilugari. Gilugari, aha ni ahantu twakuriweho igisuzuguriro. Bari bagiye kwinjira i Kanani, ngo icyo gihe nicyo gihe Manu yahagaze. Ibintu byo kubya kudame par chance. Ako mwambabari. Ibintu byo kurya kudame jour mukajya murya mutazizi vraiment niba umunsi uri burenge cyangwa on sait jamais. Ntago muzi ibyo bintu bya on sait jamais. Nibwo Manu yahagaze. Bari bagiye ku Gikanani aho bakoresha ubwenge, aho bakora bakunguka, aho ibintu bihinduka. Rero Gilugari, ndashimira Imana ko abantu bose bari hano. Sha nukuri twageze Gilugari. Nukuri wikomera amashi ko warenze Gilugari. Hanyuma bari kugenda na Elisa na Eliya bari kuva Gilugari. Aramuga ati wowe kabya impabarira. Ngiye Beteli. Uti ngiye Beteli. Ati bwose sigara hano. Hari ibintu bibiri Elisa yahuye nabyo. Nifuza ko niba wifuza amavuta ya 11 uba maso muri iki gihe. Elisa yahuye n'ikigeragezo cy'umuyoboye, ahura n'ikigeragezo cy'abana b'abahanuzi. Umuyoboye yaramubwiye ati sigara. Abana b'abahanuzi baramubwira ati wamenye amakuru, wamenye ko shobuja agiye kukuvaho. Shebuja nawe atamworoheye. Sigara. Uzahura n'ibintu bibiri mu rugendo. Uzahura n'ukubwira sigara, n'ukubwira ati wamenye. Wumvise amakuru se? Wumvise ko shobuja agiye kukuvaho? Naho shebuja nawe ntamworoheye. Ati sigara hano ngiye Beteli. Birasaba umuntu uri focused kugira ngo akomeze uru rugendo. Arangije aramubwira ati ndakurahiye databuja, sindi busigare. Tugeze mu gihe cya violence. Aho nubwo ibintu bishaka kugukura ngo bikuvane mu bwiza bw'Imana, ubibwo uti ntabwo muri bunjyane murabesha. Haleluya. Iki Imana yavuze kizasohora. Nzakomeza nkurikire Yesu nubwo byambera gute. Hano dukeneye abantu bateye nka Habakuki bavuga ngo naho imitima itatoha, nubwo mu biraro amasho byaba nabi mu biraro, nta kabuza ko niringira Uwiteka Imana yanjye. Hano dukeneye amagroupe ameze nka Shadrach na Meshach na Abednego. N'abantu babwiye Nebukadinezari, bamuhagarara imbere baramuga ati Nebukadinezari, ngiye kukubwira Imana yacu, ndeba neza mu maso Nebukadinezari. Ntabwo bamwise ngo mwami akada. Baramuga ati turagweka tukubwire Imana yacu ibasha kudukiza, ariko tugiye kuguha amakuru naho itadukiza. Ariko mwambabare mukavuga ngo amina. Naho dufite abantu uyu munsi birirwa baturyanira inzara ngo Imana yabanje ikabatabara biriya, naho itadukiza. Twarayimenye naho itadukiza. Naho itadukiza, naho batadutabara, naho ubuzima butahinduka, naho imitima itatoha, nta kabuza ko nishima n'Uwiteka Imana yanjye. Ese hari abajene bameze nka Shadrach na Meshach na Abednego? Mumvugire ngo amena cyane. Haleluya. Naho itadukiza, nubwo ibishimbo byabura, nubwo akazi kataboneka, nubwo urubyaro rutaboneka, nubwo haleluya katedrali itaboneka, nta kabuza. Mwavuze ngo nta kabuza. Nta kabuza. Nta kabuza. Iyo groupe hari abantu bicaye hano bayirimo bagitegereje Imana, barayitegereje mu myaka yashize ntabwo bayivuyeho. Abo bantu barahari, abo bantu bategereje Imana barahari, abo bantu batayirekuye barahari, abo bantu bakomeje. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Akabuza. Abo bantu nanjye mbarimo. Rata nawe ntabwo barimo. Umva ugira ngo il faut pas kugira alternative. Sinzi ko nabisobanura. Il faut pas compromising. Il faut pas kumva ko ufite akantu kavuga ngo if it doesn't work ngo ndabivamo. Ntugahe Satani icyuho, ntukamuhe icyuho, kuko niyo esheke ya mbere. Ariko Elisa aravuga ati jewe ntabwo nsiga hano papa. Imana nakurikiye nasize mbazi bimasa, nasubira kwa data nkavuga iki? Nasubira iwacu nkababwira iki? Nasubira ku cyaro cy'iwacu nkababwira iki?
Oh Seigneur, twasubira muri bene wacu. Yesu ababigishwa baramubwira, arababwira ati namwe murashaka kugenda nk'uko abandi bagiye. Niko yababajije. Baramubwira ati twakuvaho tukajyayo. Ko niwe wenyine reka tuguha amakuru rero n'uwenda ubanza ibiri mu mujyi utabizi. Baraje baramubwira ati niwe wenyine usigaranye amagambo y'ubugingo. Abandi bose aha hanze barakakaye bafite ibikuta gusa. Niwe usigaranye amagambo asubizamo imbaraga. Ariko mwavuze ngo haleluya. Ndumva mfashijwe. Bereda mwari muzi ko ari Yesu wenyine ufite amagambo yitwa Zoe. Zoe bisobanura life. Nta wundi muntu uyafite. Abantu bari gufentana gusa hano hanze babeshana. Abantu baguha affection ikahinduka infection. Ariko Yesu niwe wenyine usigaranye. Muri make ba Petero bwari uburyo bwo kumubwira ati rero katukubwira amakuru iyo tugira undi ukuruta. Tuba tungenda. Twari kugenda. Ariko reka tuguha amakuru wowe ubanza ibyawe utabizi. Ubanza ibikuri mutarabimenya hano hanze nta biriyo. Bene data hanze nta biriyo. Haleluya. Ako mwavuze ngo amina bari hariya hirya. Abiri. Ujya korukana umuntu muherukana kera ntacyo mwapfuye. Ose byagenze gute? Ase uriya muntu yabaye iki byagenze gute? Wasanga kubera ko ufite umunezero n'amahoro akagira ngo ufite umurengwe. Akagira ngo ufite umurengwe w'ibindi bintu. Kandi ntawe uhari. Dufite Yesu. Bene datwaye tugeze i Beteli. Beteli rero iyo umaze kuvigira ugari ahantu ha kabiri ugera ni Beteli. Ko ndashaka kugera ni mugoroba. Ndashaka kugera ku mwitiro. Beteli bisobanura the house of God, inzu y'Imana. Aha ni ahantu Yakobo yageze muri Genèse 28. Hitwa Luzi. Arangije ngo haryame yisegura ibuye. Aha ni ahantu ugera nk'umukristo ugasanga wiseguye ibuye kandi ubundi abantu bisegura umusego. Ntago babyumvise neza. Ntago wakwisegura ibuye ukina. Ariko ngo agire ngo aryamye ku ibuye uzwe yasinziriye. Bya abantu bigwa bivugisha this place is not comfortable. Abantu baryama ku ibuye bagasinzira bien. Araryama maze kuryama. Mu nzu y'Imana urahagera. Ariko hari ubwo wisanga wiseguye ibuye. Ajyamye ku ibuye ararota. Aravuga ngo aha hantu hari Imana. Aha hantu hari Imana. Nukuri abantu babonye Imana bamvugire ngo amina. Nabonye Imana. Nabonye iyo Mana. Nabonye Imana nyamara yemwe nabonye iyo Mana. Muziko nduva ari Salomo muri Ecclesiastes yavuze ngo he has put eternity in us. In our hearts. Ngo afashe ngo afata eternité ayishira mu mitima yacu. Tutaragira vie éternelle yayindi ariko ayishira mu mitima yacu tukaba mu nzu y'Imana tukagenda na eternité. Ndashaka undebera umuntu mwicaranye umbwira uti you have eternal life. Murumva ibi bintu bene data. Uziko wibutse ko ufite eternal light. Oh papa Andre waje. Imana ishimwe papa. Uyu ni umumeno Isaka uve mu Bubirigi. Amen. Yesu amuhe umugisha. Yarafashe ashira eternal life muri twe. Uriya n'umukuru w'itorero nawe yamfashije kubatiza hariya mu Bubirigi. Ugira ngo waruswa ari mwenyine pastor. Uriya nawe abakuru b'itorero hano ni benshi. Uriya nawe wafashije kubatiza mu Bubirigi n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Vuga ngo amina. Yashize vie éternelle en nous. Uzi kugenda papa ukabuzi ko ufite vie éternelle. Ntabwo diabete yakubasha, ntabwo ibyo bintu byose byakubasha. Ndashaka kuvuga ngo nageze i Beteli. Yo ni bande bageze i Beteli. Haleluya. I Beteli ni mu nzu y'Imana. Ariko Yakobo hagarutse ubwa kabiri yahise El Betel. Betel bivuga ngo la maison de Dieu. El Betel bivuga ngo le Dieu de la maison. Ndabisemura ntimugire ikibazo. Ahagera nta no kwihana ibyaha tubona yihanye. Reka da yageze i Beteli. Ariko avuye kwa Labani agarutse
aravuga no Imana iramubwira ati ahubwo mukuremo ibigirwamana, mukuremo ibigeso byose bibi. Afata umuryango we awegurira Imana. Amaze kuwegerura Imana, aho hantu hitwa El Betel, le Dieu de Betel. Yari yarahuye n'inzu ariko agarutse ahura n'Imana iri mu nzu. Uvuge ngo amen. Ndashaka kuvuga ngo iyi Imana yo muri Noble ndayikeneye. Ya birashoboka ko wahuye na Noble Family Church ariko ugiye guhura n'Imana ya Noble Family Church. Amen. Ndumva nezerewe cyane mu mutima we. Haleluya. Beteli, umukristo wese wamaze kuvuka ubwa kabiri akeneye Beteli. Ukeneye kuba ku rurembo rw'ijuru, ukeneye kuba mu nzu y'Imana. Bibiliya ivuga ngo ntimukira abashitsi n'abimukira. Amen. Ahubwo muraba mu nzu y'Imana. Haleluya. Ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Aha. Mwubatswe ku ruhe rufatiro? Ya, rw'intumwa n'abahanuzi. Vuga ngo amina ariko. Haleluya. Ndashimira Imana ko we are no longer strangers. Ntago tukiri aba foreigners. Ntago tukiri abantu mwahabonye. Ntago tukiri abantu bari aho ngaho turabo mu nzu y'Imana. Hanyuma arangije aramubwira ati guma hano nkomeje Yeriko. Aramubwira ati ntago bishoboka. Nubwo nageze muri Betel ngomba kugera muri Yeriko. Yeriko rero bitangiye gukomera. Uti bitangiye gukomera. Urugendo rw'agakiza uratangira cyangwa utegereje amasezerano ku manywa bikunde ugacigira ugari ugaci Betel, ariko iyo ugeze Yeriko haba abantu bagufi gusa. Barakuringaniza. Umva aha hava Zakayo ngo yari umugabo mugufi. Nkunda Bibiliya pe. Iyo uje umeze utyo ntabwo ushobora Yeriko. Ugomba kumera ngo Bibiliya avuga Josué 6 haravuga ngo hari hakinze, ngo nta muntu wasohokaga nta n'uwagira gute. Vuga ngo Yeriko harakinze. Umva aha ni ahantu rero ugenda mu madeliverance. Isaha yawe itaragera bakagusengera ku buryo ugira uruhara. Nigishe sinigishe bene da. Bakakuraza mu ibido y'amavuta. Umuntu akaba mu izina rya Yesu ndakurukishije, ndakubise, ndahinduye. Umva hari ikigeragezo kitumva ibyo cyumva igihe. Vuga ngo igihe ni iki? Igihe cyawe cyo kuruhuka ni iki? Igihe cyo gufata amavuta ni iki? Haleluya. Murahari se? Uti Jericho. Uziko Jericho isobanura ngo city of palm trees. Oh wow. Hey, haleluya. Iya umujyi w'imikindo. Ariko kibagirwa ko umukindo kugira ngo uzafate, uzamere, ufate, uzaba umukindo bifata igihe. Ni bande baza amakuru y'umukindo? Yes ashimwe. Ntabwo imikindo ari imwe burya. Utazagira ngo ni golden tree palm. Hari izindi. Hari imikindo. Ariko iyo mikindo iyo imaze gufata uzayirebe niyo haje ikigeragezo ukuntu umukindo. Wari wabona umukindo urabouncing ukagaruka. Iyo haje umuyaga ugira ngo haleluya. 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 Ndashaka kuvuga ngo amen. Bwana asifiwe sana. Umukindo iyo haje umuyaga ugakubita urutangira kuvuga ngo wow, Jehova yesono. Umuyaga ugakubita ugasanga umukindo usigaye gusa ari umukindo. Umva rero ahantu bita Yeriko sase kampavugi. Uti nta winjira nta usohoka. Usigara wararakariye abantu muvukana bagiye Burayi baherayo inkweto ntibohereza. Nta winjira ntabaye mukabaho nta winjira nta usohoka. Nigeze kugira gucyo umumama w'inshuti yanjye twabanye mu butayu disi twarabanye neza. Nza kuvaho nabaga kanserege ndavuga ngo reka tugabure Gikotoro. Twari mu butayu.
Gikotoro sinzi ko muyibuka yo kuri ntuza farma nani Kifarma ariko murabyibuka vaseline ya hehe ya Kifarma y'ikiro n'inusu ariko Imana ni nziza ukabyara noneho ndagabura nshira mwene data twarasenganaga mu masengesho ya saa sita ku nkuru nziza n'ahandi tubana muri full gospel ndabona uyu muntu ntitwabanye nabi mfata taxi voiture ndagenda njya kumusura aho yabaga Kicukiro ndayinjira taximene ntafite nimero ze na ntuza zari zitaraza ninje Gikotori sigara hehe muri taxi kuko uriya muntu yariye ariko uwo nari ngemuriye yari ari hehe kandi wari umugemure nawe yari umubembe mugenzi we urumva twese twari mu butayu ariko mpageze ndamubwira nti ntabwo uzi ikintu kimbayeho uzi ko nkuzaniye vaseline taximene akaba bitwaye atubimbwira gutyo minyo ntiyabijyanye Yesu ashimwe cyane kuko yari hehe Yeriko nigeze kubona agakanzu kera kavuye mu Bufaransa kamwene wacu keza koko ako burya twavukiye mu mujyi mujye mutwihanganira ibintu byo kwambara nabi ntibibayo ariko noneho nashaka mbumve anyohereza agakanzu vert militaire kavuye Parida kugira bene wanyu bari hanze ni byiza noneho akazanye bakangejejeho ndabagarira muri kanserege umukozi aragenda aragatwika ari gutera atwika pana ahantu hahisha ahantu hagaragara naramurebye mu izina rya Yesu ndamureba ariko nari Yeriko mvuga uti yarakinze nta winjira nta usohoka usigara ureba abantu ngo barakwibagiwe ngo amafaranga bajyaga baguha ngo jewe mu izina rya Yesu ngo yajyaga mpa amafaranga ngo kandi yarabyemeye ngo kazajya nyishurira inzura nta kibikora yo vuga make uri Yeriko ariko bavuze ngo yo iyo umuntu ari Yeriko mugira inama yo kutanduranya iyo uri Yeriko nkugira inama yo kumenya aho Yesu ari bunyure ubundi ukurira igiti ariko mwavuze ngo amera vuga ngo muri iyi minsi 12 ngiye kurira igiti ariko ko ntari kumva abana b'Imana ugiye kurira igiti nta kundi babwira iby'Yeriko Zakayo yarayoboye Israel Revenue Authority yari komiseri yarakomera ariko afite amadeni nuvuga ngo iyi ni middle class babona uri bien parfumé wambaye neza abandi bana kumbe ideni iyi middle class iyi class imeze gutyo ifite ukuntu isa neza cyane kandi ibibazo birimo umuntu akakubwira ati waradutereranye sha wampaye miliyoni 5 udaherutse na 5 bya Beneri urumva Imana ikaguhisha ikagukingirana iyo uri Yeriko umera nka chantier kuri uyu mujyi wa Kigali iyo ugiye kubaka iguha icyangombwa yarangiza ikagusaba iki butiguklotira nicyo kintu cya mbere ukora mbere yo kubaka Imana nayo rero igushize Yeriko irabwira ati mwana wanjye nzakubaka ngo niko kuzabugize ute Haleluya ndashaka kumva amina hano Haleluya none ikakubaka abantu batagize gute batareba Bibiliya ivuga ngo mu gihe bubakaga inzu y'Imana ngo nta mabuye cyangwa inyundo byasakuzaga Yesu we Imana iri kubaka umukozi wayo biraceceka abantu bakakwibagirwa ikakubaka maze ntihagire urusaku Haleluya uyu munsi urasoka muri iri teraniro nta bantu kirakariye nta bantu warakariye uvuga ngo ndi Yeriko ariko makuru ngufitiye Imana igusohoye Yeriko Haleluya amina Haleluya abari hari inyuma Uwiteka basohoye hehe uti onction de la 11e heure uvuga ngo amavuta ya saa 11 ansohoye Yeriko amavuta ya saa 11 amvanye mu bukene amavuta ya saa 11 amvanye mu ngwara amvanye mu gahinda amvanye mu bibazo mu izina rya Yesu Kristo Haleluya ushobora kuba nk'uri mu butayu madamu wawe ataburimo n'abana bataburimo bibaho uti nta association y'amashuri baho
umugabo uri mu ishuri madamu ataririmo, madamu tumenye ko ukoresha amafaranga. Ntabwo ari muri iryo shuri, ntabwo arimo. Abana bakiga neza komisiyo gusa, we yarababaye ari muri Yeriko. Ugasanga umugore ari muri Yeriko, umugabo ari muri mission ahantu hose, ibintu bitandukanye. Kajya bavuga ngo ariko uriya mugabo ntazi kwambika neza umugore we. Oya kandi si ikibazo tuko atazi kumwambika. Messi ntabwo ari Yeriko. Messi ya crossinze Jordan, madame aracyarwana na Yeriko. Umva Imana. Ariko ndagukunda wa mana. Bagabo mwabyumvise. Umugore uri Yeriko niyo yimuguriye. Arakubwira ngo ndakubwiye ko nshaka imyenda. Kavuta Imana yanjye ahita guhinduka. Kavuta Imana ndabyumvise sinzongera, ndahakiriye. Ni ishuri. Reka mbabazi, Nebukadinezari ajya mu ishamba kurisha ajyanye na madamu. Oya ratabanza mwe mwarabisomye barajyanye. Yarijyanye. Umva abakora commentaire bavuga yuko mu biro bye aho yasize igikombe cy'ikawa niho yagarutse, niho yagisanze nyuma y'imyaka 7. Nta wacyanduruye, niko nuko. Secretary we ntiyahindutse. Abakozi bahembwa mu biro bye bakomeje kugira bate, ariko mwavuze ngo guhembwa. Uwiteka aramuterura, umugabo aragenda asangira n'inyamaswa mu ishamba, asanga umugore ataragiye kuri RIB kubaza. Ako mwamba barimo. Ako murahari bakundwa. Nashakaga kumva amakuru yanyu, numvaga ntari kubumva neza. Kuko Bibiliya ivuga ngo yabatwaye akenge. Imana iri mu ishuri, akenge ke karagiye n'abandi iramwibagiza. Donc icyo yakoze yakuye memoire mu bantu. Bibagirwa nde? Nebukadinezari. Uzi ikintu yarazize ngo yarasohotse umunsi umwe. Ngo arareba cyangwa aravuga ngo ariko uzi ko uyu mujyi yari yubatse pe. Agira ngo ni wubatse. Ntiyamenya ko ari amaboko y'Imana yamanutse muye kugira ngo abashe kuwubaka. Kurisha direct 7 ans. Akavuga ngo 7 ans. Yari ari Yeriko. Uzi ko yagarutse ari umuworshipa arenze ba Kevin. Yaje yashikiye muri PS. Aririmba wenyine, nta muntu wikiriza, nta byuma, wenyine. Kuko buya mu ishamba burya haba umuhogo ukora. Uzabaza abantu basengeye mu ishamba hano. Niyo mpamvu cyo tubona abantu bafite ivata mu kanwa, ntago banyuze mu ishamba. Abantu bavuga ngo rero ngo sembize, ibyo ni biki? Ariko umuntu wasengeye mu ishamba, Mwami Imana yacu, haleluya. Vuga ngo ko ari kubumva hangaha. Abanyamirati baruzuye hano, ariko umuntu wanyuze bayi we, umuntu wanyuze mu ishamba asenga atigirisha. Urera kandi urakiranuka, narakubonye cyagihe na bwabuya. Vuga ngo haleluya. Ndashaka kuvuga ngo Imana igusohoye, Yeriko igusohoye. Ugiye gusohoka uri umuvuga butumwa, ugiye gusohoka uri umunyamasengesho, ugiye gusohoka uri umunyembaraga. Ibintu byo kuvuga ngo biriya bintu by'amakorasi simbizi, usohoka kuririmba. Warahabaye Mana we, warahabaye Mana we. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Usohoka ufite amakorasi, usohoka ufite Imana ivuga. Ngo akenge karagaruka kuri Nebukadinezari, asohokeye gutya ngo menye ko uri Imana. Yasohotse azi kuyiramya, azahibanza n'igikurikira. Uraza ku isaha 11 bazakubaza aho wigiye gusenga, bazakubaza amavuta ufite aho yakuye. Njya numva abantu bavuga ngo ariko ngo burya se muzi gusenga. Gusenga se niki? Ntabwo ari kubikora gusa. Oya, gushobora kumenya kubikora ariko ntibibe byo. Gusenga ni outcome. Ni ibintu ukorera muri secret place.
bikaba visible ayiwe bikaba ni ibintu ukorera mu ibanga abantu bakabona resulta hanze. Ntabwo wambwira ko ntasenga, resulta mfite inyemeza ko nsenga. Vuga ngo hallelujah. When Zion is travailing, we have to see the outcome. Yes, kuniha kwa Siyoni, igise cya Siyoni tukibona kuri tere. Ukibona abantu iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, ngo baragenda bakagihindura ikintu cy'ahantu hiki. Vuga ngo aposo bya Yeriko byatinze, Yeriko iraryoshye. Vuga ngo Yeriko. Mana we mbabwira ibyi Yeriko se. Uzi ukuntu Yeriko uyinesha, ntiwirwanirira. Ntabwo ujya gushaka aba directeur bose mwakoranye n'abantu bose baba boss. Yeriko isaba icyambere. Isaba ikondera. Ukayigumana ukaza kuyicuranga biri ngombwa. Umva ukuntu Yeriko ikora. Kuzenguruka. Bucece, vuga ngo bucece. Niyo mpamvu Elisa atataye igihe avugana n'abana b'abahanuzi. Yarababwiye ngo shobuja, baramubwiye ngo shobuja agiye kukuvaho. Muceceke ndabizi. Vuga ngo he! Hallelujah! Muceceke ndabizi. Ntabwo yagize umwanya wo kujya kuri Baboni ngo basangire kofi. Ntabwo yagize umwanya wo kujya guta igihe. Oya! Muceceke ndabizi. Mbabwira ikintu kimwe, ntabyo yarazi bimwe na bimwe ntabyo yaragize ate. Ariko hari abantu bizaba ngombwa kubabwira uti ndabizi, kugira ngo batagutera igihe. Kuko nujya kubabwira ngo binsobanurire bazakwambura amavuta yawe. Babwira ngo muceceke. Hari igihe bigusaba gukurikira Eliya udafite umwanya wo kudiskita n'abana b'abahanuzi. Muceceke ndabizi. Bwana sifiwe. Mungu tupepe Bwana. Muceceke ndabizi. Bava ombega Yeriko we. Yeriko urazunguruka. Niba nikuvuga ngo bigusaba no kunywa ushire amazi mu kanwa. Niba umudamu ukunda kuvuga cyane, shira amazi. Vuga bikeya. Icyambere ibintu bike uvuga bizatuma Satani atakwiba. Oversharing. It's a door to the devil. Oversharing. Hari ibintu batagomba kuvuga kimwe mu bintu bimwe by'intambara dufite. Ni amakuru twitangiye. Iyo mpamvu hari ibintu bitangwa mu gihe, mu mwanya wabyo. Iyo mpamvu umubwiriza yavuze ngo buri kintu cyose gifite igihe cyacyo. Hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kudahoberana. Hari igihe cyo kurunda n'igihe cyo kugira gute sandaza. Hari igihe cyo kudoda n'igihe cyo gutabura. Byose bifite igihe cyabyo. Bihoberana cyane mu gihe cyo kudahoberana. Niba utashe ubukwe uri mu gihe cyo kudahoberana cyane, butahe nurangiza usuhuza abantu utahe. Ntibakubwira ngo duceshe John ku bugari ukate. Vuga ngo nta bugari bw'aya masaha. Hari abantu baguye ku bugari inshuti yanjye. Ntabwo ubugari bwose baburya. Igihe cyo kwimana amakuru. Ndafashishwe. Nkomeze se. Utizenguruka Yeriko bucece. Reka mbabazi. Zakariya agiye mu rusengero kutambe kugira imibavu, gutegura imibavu. Agiye kuri ya sacrifice. Ntabwo muzi ko yabaye ikiragi. Umutambyi. Luka 1. Ntabwo muzi ayo makuru. Yabaye iki? Ikiragi. Yongera kuvuga uko avuze Yohana. Avuga yuko ari uko umwana agize ati avuze.
abantu birirwa bavuga ngo Zakariya ngo noneho yabaye ikiragi twarayobewe. Imana yaramufunze kugira ngo adatanga amakuru. Kandi muzi ko yari pasiteri. Burya abapasiteri turavuga. Nanjye ndimo turaganira burya. Zakariya acwe. Zakariya yabaye iki? Umwana abonetse aravuga. Yesu yararize ntiyasobanura ikimurijije. Kugeza iyi saha abateoloje babuze icyamurijije. Baracyabaza. Ariko mwatumenyera Yesu muri Jean 11:35 yararijijwe n'iki? Yesu ararira. Yesu ararira. Bamwe burya ararira niko bega mu kiriyo baraganiraga. Burya ararira ni kubera ko yari inshuti ye mama kandi urabona nta kundi yabigiraye. Asanze yarabyaboze, asanze byarangiye. Yesu yaracecetse. Arangije ngo he was troubled in him. Arangije mu kanya gatoya arashima. Arababwira ati mukureho igitare bakuraho. Lazaro, ego mana, Lazaro avayo. Arangije arababwira ati mumubohore. Vuga make babone ibitangaza sasa. Ako mwana abaye inshuti zanjye uti bagiye kubona gusa Lazaro agenda mu mujyi batazi ko byagenda. Bagiye kubona kampani yawe iri gushininga batazi aho Yesu yayizuri. Urwego uvuzemo amen niko rwego uri butabarirwe. Haleluya. Zaburi 17 ku murongo wa 15 bavuga ngo jyeweho nzareba mu maso hawe nkiranuka mwikanguka ryanjye nzahaga ishusho yawe. Igihe Imana itaraguha bya biryo ugiye kujya wumva unyuzwe n'ishusho y'Imana. Wumva uhaze ishusho y'Imana, uzakanguka wumve uhaze ishusho y'Imana. Hagati ya Yeriko rero na Yorodani ndashaka murebe ikintu cyari gihari. Hari groupe y'abahanuzi 50, vuga ngo 50. Noneho bariyongera. Burya uko wegera igisubizo cyawe niko nibikurwanya bishaka kugira gute kwiyongera. Ariko ntugitinye izo ngabo ziguhagurukiye wageze kuri Yorodani. Numvaga nshaka kubwira abantu ngo wageze kuri Yorodani. Yorodani rero hangaha niyo saha tugezeho ya 11. Vuga ngo amen. Aha hantu ndahakunda cyane. Arangije ku murongo w'8 ngo Eliya yenda umwitero. Reka tujye hejuru gatoya. Eliya arongera kuri 6. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe arasubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi bagira gute? Maze bakurikira n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye. Sinzi ukuntu nabisobanura. Bahagarara ku gasozi. Waruzi ko bajya bakubona uvuye muri Fire Week. Bakakubona bakajya ku gasozi. Sinzi niba navuga neza gasozi. Baragenda noneho bahagarara ku gasozi. Baramubaye hi. Elisa bitese yo disipore agiye kukuva uzaba hutese. Dore Eliya umukurikira tukubwira. Imishatsi yaracuramye ngo ukurikiye Yesu ibintu byose. Reka rero uzurebe. Bari bamwitegeye bahagaze ahantu. Iyo bakwitegeye baguha amagambo akomeretsa umutima. Sinzi ko mwabyumvise bere barakomeretsa. Ntabwo ibintu byose ubihishwa hari igihe bagukomeretsa ukabimenya. Bibiliya avuga ngo Yakobo ngo Rubeni ngo azamukuburiri bwa se Yakobo ngo Yakobo arabimenya. Jya nibaza kubera iki yabimenye. Buriya iyo asambana n'umugore wa se ariko se ntabimenye. Ariko ngo agira ate? Mwantabaye mukavuga ngo arabimenye. We nta bintu byakubayeho ukabimenya. Nta magambo mabi bakuvuza urayamenya. Hari amagambo akomeretsa aserereza ngo ameze nk'igisebe cy'ikira ngo cy'umufunzura ngo cy'umufunzo. Ngo abo bantu shaba bafite ibintu by'ibigambo. Ku buryo gishobora kurara kiguserereza ni mwuka umeze nk'inzoka yagukubise nko mu bwonko. Kajya wumva bikuzunguruka bimeze gute. Nuko bari bamwitegeye rero. Bumva abana b'abahanuzi n'abajama mwasenganye. Iyo bavuga abana b'abahanuzi saba pagani. Ni bamwe musengana. Uti badasengera muri Nobo. Oya ntabwo basengera hano. Ntabwo basengera hano. Nuko rero kuri 7 ngo muzi
bakurikirwa ngaho hari amakuru Yesu amumugisha. Maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50 baragenda bahagarara kure aho babitegeye. Ariko ubwabo bombi uti ubwabo bombi bari bageze hehe? Vuga ngo ubwabo bombi. Ndashaka Lili azamfashe tukore illustration murebe. Ndashaka uyu munsi utinyuke ntongeye kugira ubwoba. Eliya na Elisa baragiye, sibyo? Ntiduri turaha. Ibyo tuvuga murabyumva? Ubwabo bombi bagera kuri Yorodani. Ibyo Eliya yavuganye na Elisa ntabyo bagize gute? Umwana abaye ukavuga uti ese ukunda ijambo ry'Imana? Uti ntabwo bazi ibyo wavuganye nayo. Birirwa bahagaze hariya bavuga ubusa, ariko ibyo mwavuganye mugeze kuri Yorodani ntabyo bazi. Ndumva ashaka kuvuga ngo ntabyo bazi. Vuga uti ntabyo bazi. Pastor, uzi ko Eliya yaragiye bagera kuri bombi bariya bategereza hariya bategereje, baravuga ngo aragiye ariko ntabona uko agaruka. Ariko bombi barivugira baraganira, ntabwo bariho barumva. Umva, hari ibintu Imana yakubwiye batumva, hari ibintu Imana yakubwiye batumva, bagiye kuzabibona bisohora. Vugira haleluya. Ntabyo bazi pastor. Nukubona gusa bavugira hariya kuri tere, ntabyo bazi. Ngo turamuzi, bazi bikize. Bazi biki. Ntabyo bazi, mpagaze hano ngaho ntabyo bazi. Ntabyo bazi. Uva nta makuru bafite. Ndashaka kuvuga ngo nta makuru bafite. Nta makuru bafite. Barabarebaga ariko ibyo bavuganye ntibabyumvise. Bafashishwe cyane. Haleluya. Umva ntabyo bumvise. Hari abantu uzajya ureba bakure ugire ngo babyumvise, ntabyo bumvise. Ntabyo bumvise. Kuko iyo babyumva bari kubyica wenda, ariko ntabyo bumvise. Ntabyo bumvise mama, ntabyo bumvise. Reka. Ndafashijwe, ntabyo bumvise. Dina ntabyo bumvise, ntabyo. Niyo mpamvu Herode yavuze ngo mutubwire, ngo muturangire ngo aho uwo mwana yagize ate. Ngo natwe tugire gute ngo tujye kumuramya byahese. Nta makuru bafite, ntayo. Haleluya. Icyo bazi icyo barabibona ko Eliya agiye, ariko ibyo bavuganye, amakuru amusigiye, ibyo azakora asigaye, ibyo azakora muri ministeri, ntabyo bumvise. Va ku bantu birirwa bavuga ngo ariko ngo buriya ngo bizagenda gute, ngo Yesu bizagenda. Yesu ampamagara, ibyo yambwiye bari bahari. Mumbabari uyu munsi tuje kwirata ku badayimoni. Ntabwo bari bahari. Haleluya. Watu wameitwa na Mungu waseme amen. Abantu bahamagawe n'Imana bavuge ngo haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Vuga uti ibyo navuganye nawe ntabyo bazi. Oya, kontra ya 17 ntabwo bazi icyo ugiye guhembwa. Ntabwo bazi promotion Imana izanye mu rugo rwawe. Ntabwo bazi amavuta Imana igiye kunsukaho. Haleluya. Mvugira ngo amen ariko. Amen. Ubu tubitsa amakuru, reka tubivuge. Tubitsa amakuru tutaravuga. Buriya abantu bazi ngo twari twahanura. Reka da, turi kwirinda. Turacyakora ibintu bito. Ibyo Imana ishaka dukora. Ntabwo turabikora. Kuko umwitero wa Elisa ugiye kuba double portion.
bazamenya ko wakurikiye umugabo w'abagabo, bazamenya ko Imana wakurikiye atari fanatisme. Vuga ngo haleluya. Imana ni nziza, Imana ni nziza. Umudamu yaje hari akagugu dufite ibimenyetso n'umugabo, ibya bimenyetso by'ubuhanuzi twe dufite semeni nk'iyi tugiye kwinjiramo. Vuga ngo anywa amata nk'ikimenyetso cy'ubuhanuzi akira kanseri. Uheba barabizi bariya bikagugu, haba ngo bya bintu birakora kabisa, ngo bintu bidatinya no gukora mu mata. Haleluya. Imana igiye kukwiyereka, Imana igiye kuvugira muri wowe imbere. Ya muzi ko Bibiliya ivuga ngo Uwiteka ngo ni intwari, ngo kandi arakiza muri Zefaniya. Umva hano nkunda rero aho ngaho ngo azashira orchestre. Buriya mugarukira ku bintu by'intwari kandi arakiza. Oya, ngo azashira ntuza orchestre mu mutima wawe. Ujya utambuka uri mu mujyi, wumva ikintu kivuga ngo logota lijiwe. Ibaze uri mu mujyi gusa ujya wumva gusa utari kuririmba biri kuvugira muri wowe. Ebeneza mana wa tuzahuye. Bivugira hehe? Uti orchestre muri wowe imbere. Batazi ikintu Imana iri gukora muri wowe imbere. Bariho baravuga ngo byakurangiranye, ariko muri wowe Bwana sifiwe sana. Ubwiza bw'Imana buri hano, kandi iri ni itangiro ry'icyumweru twinjiyemo. Imana ni nziza. Vuga ngo ninjiye muri Yorodani. Uti ndayambutse mu izina rya Yesu. Uyu mwaka uzawambuka nta kabuza. Uyu mwaka uzawambuka nta madeni. Uyu mwaka uzawambuka nta bushomeri. Uyu mwaka uzawambuka ari amahoro. Vuga ngo Yorodani. Aramubwira ati nsaba icyo ushaka. Haleluya. Hari favere muri iki kirere. Saba icyo ushaka. Gira ikintu wisabira Imana. Oya pana gusabana, tusabana nayo. Yisabe. Gira icyo yisaba. Kandi uyu mwaka utararangira uzakirebesha amaso. Oya nturebe iminsi isigaye, uzakirebesha amaso. Asante Baba. Haleluya. Haleluya. Pastor umva umuyobozi mwiza ngo bajyanye baganira. Imana ishimwe kubw'abayobozi beza. Ngo yajyanye na Elisa baganira ati ngo byose byabaye bari kugira bate? Ntabwo Imana izaguhahamura. Mugiye kujya mwiganirira. Haleluya. Mu kanya gato bakiganira, bakiganira haboneka igare ry'umuriro. Ibintu byawe bigiye guca n'umuriro. Abadayimoni ntibavogera umuriro, ni ibisubizo by'umuriro. Vuga ngo ntabwo ari igare gusa, ni igare ry'umuriro. Ry'umuriro. Haleluya. Nta mwanya mfite wo kuvuga kuri chariots of fire. Amagare y'umuriro, amagare y'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Bigira gute? Biragira gute? Niko igisuzuguro kikuvuyeho burundu. Amen. Haleluya. Ngo birabatandukanye. Haleluya. Nuko yari yajyanwa mu ijuru muri serwakira. Warebye muri serwakira ibiti byashatse gukubita amaso yawe, urakanwa muri uwo muyaga utari woroshe, ariko Imana irakurinda. Ariko utwaye umwitero wabigabanyemo kabiri. Asubira inyuma agiye guhura n'abana b'abahanuzi. Bwa mugenzi ngo kari inyuma ni hatari. Bivuge cyane n'ubuhanuzi bwawe. Amavuta y'ubuhanuzi asaba kubivuga. Umva pastor amaze gukubita gutya, asubiye inyuma gutya, abatereka mbipime bwana nenzi ko ari bya Eliya. Agize gutya amazi ayigabanyamo kabiri. Haleluya. Haleluya. Uti imbaraga za Yorodani.
iyo ugeze kuri yorodani, yorodani bisobanura desante. Hari igihe ubona ibintu bisa nkaho biri kumanuka wowe ukagira ubwoba, rata sibyo? Burya rero desante ni nziza, kuko ntabwo Imana ishaka ko uba umuntu uzamera nk'ikidendezi, ashaka utemba. Vuga ngo ngiye gutemba. Yego, bajya kubona utemba, amavuta atembe, ibintu Imana yagushizemo bitembe, bigere muri Australia, bigere muri Amerika, bigere ku isi yose. Vuga ngo bigiye gutemba. Ba bandi bamucuriraga bongeye kumubona baravuga ngo ni ukuri Imana ya Eliya iri muri Elisa. Muhabwe umugisha. Amen. Use nagenda ntababwiye Zaburi 114. Muhagarare mu byumve. Zaburi 114:3. Zaburi 114:3. N'abari online babyumve. Turatashe. Ngo inyanja ibibonye, wari uzi ko ifite amaso? Vuga ngo inyanja ibibonye irahunga. Vuga ngo irahunga we. Ngo Yorodani isubizwa hehe? Yorodani isubizwa hehe? Vuga ngo bibazo subira inyuma. Wangwara subira inyuma. Igisuzuguriro subira inyuma. Agahinda subira inyuma. Vuga ngo Yorodani isubizwa inyuma. Inyanja ibibonye irahunga. Hari ibintu biguhunze, hari ibibazo biguhunze, hari byari byarakumenyereye biguhunze. Vuga ngo haleluya. Haleluya. Niba uri hano cyangwa uri ku mpera z'isi, si ngombwa kuza hano imbere kandi usubizemo aya magambo. Niba wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, subiramo uti mwami Yesu, uyu munsi nemejwe kugukurikira, ndakijijwe, umvane mu gitabo cy'urupfu unshire mu gitabo cy'ubugingo, umbabarire ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka, mu izina rya Yesu Kristo, izina ryanjye rishirwe mu gitabo cy'ubugingo. Amen.